Ako kay kaingon ra is ipag-start kag vlog dapat baga gikag dagway. Mo gina di ang pinaka number 1 kay maglakaw-lakaw bi ka na kay kamera nga gunitan mo bitong uban ga voice over na lang kay maulaw slag storya kamulong baklay di ba? Mo ra tag talatan aw na diba? So kailangan baga kag dagway, dili ka balat sibuyas, bisit ning langaw na. Di ka pwede balat sibuyas kay kung nay magbash sa imo, pwede nga apektado ka diretso, di ba? And of course, ayaw pag-asa sa imong mga kapamilya, relatives, or friends kay sila ang mga pinakalas nga tao siguro nga mosuporta sa imo. Some of them lang, dili tanan. Ang uban na wa lang gid sila time para pansinon ka kay busy sila sa mga kinabuhi man gud pud. Okay? So di ta ngay magmayas mga nga na style. Pero ang uban gid sila na deep inside pangampo gina sila nga matumba ka. Mo gina dia. Kung kaya na nimo dawaton tanan, wala kay likes, wala kay views, kapoy kay edits video, grabe nga una nimo unsay may content, then pag-post nimo 2 likes, 10 views, mga anak bitaw. Normal na siya. Kung kaya na nimo dawaton na, hala, pagsugod nag-vlog. Swerte-swerte ra ni siya, swerte-swerte. Sa sige nimo upload, kung naisa ka buk nga video nimo ni viral aka na, swerte ka. Ako hantud karon wa jud ko swerte. Pero padayon ra gyapon kay tripping ra man ni ako. Di ba? Lingaw-lingaw lang, lingaw-lingaw. Maabot rang panahon masurtian ra gyapon ta. Okay guys, padayon lang.